Part 2 in Channa Chon Sanghal Pakhati Simu Chuan Alo Part 1 in Cultivate Char Nuwa Body Tempering 11 stage Alo Kai Derto Chu Sanghal Chu Vai Lum Popa Apuho Ngal Alung Moi Po Karon Dezewin La Omat Naiti Ashethe Api Alavak Lawa Temple Huya Tu Temo Anumti Po Shanghal Chata Film Khur Takin Nai Vat Achunga chuan pa fa ni om tak te po mu han po atum ringot chuan thangkam ron per chatin tlema athilo chau chu pa pon arun kap le maka ani pon bum zawin azwan ve ngal ma se afanu alawin do bangin a blet chu ding lama avai zeu chu pa te chu miswal ni lo ma senin ton danin azir lo ve shim bok ne an thu chuin mu thei meulo ma se topa miswalan ni loti anin thave ve ni anu chuan simu chuan asangal bob chu hem hui chema anjong ming chuan simu chu engti tura chuak nge ni aron zot ani pon hun ol ka nei chang chuan sapel le ram chu hinuam ka ti ron tiwatin abana thil tron rit zet po thlau pal anjong ming fanu jong jiu pon alo endu hle ma se lo en let ve chuan in hup daya apa pon simu chu cultivator naran ani ring lo special bloodline nayan ti zinga mi ni po ring hle ma se simu chuan minaran ve mai ani thuina lo chang wata ani pon zot zui ta bik lo chuta asangal bob a her kwal ve lai chun puminga pum aron rita ret mai simu pon alo hre phak ni ngei turani ei ve turin aron som ngal zata anni in thasung pon an por thulo soi ve ma sian pum chuan an dil tram zia aron soi non le ti chuan zep thua cheng talo lom takin sangal bob chun khel zo ta veka ama ai ponanin po le zual sauto anu chuan simu chuan puminga te chukhai lama kal tur ngen ni alo zot sapa puminga pon prosperity city lampantum an ni thule an omna huna tanga hlat lo te ron zot le wata chulaman pandu na chan pon lai chin te nen thu boen nei wang ani achan dik takero simu hril do mailo ani pon prosperity city pan na kongke lo hril zunga chuti lai chuan an lam chu monster ni om tak pakhat hian aron pan them an ni po ti chun zom zelin chung ko thil ti thei ve tak u chung ko te chung chang chun soi dun mela puminga bok chuan u chung ko ho fa pa upa ber u huan ne nanin hriat lo aron zot khau mai simu chungoi detin kanin threlo alo ti sap a hriat chu hrete meu mai ma se soi du lo ni china monster kan ti pa pon aron nai zel an rim hriat chuan thom na tak poron chu ngal an jong jiu chuan a hlau tak zet simu ero chuan an khodai fema monster ni om tak kin hnia kan mu zeu thu churon soi ve wata puminga pon ron tui ni ve zatin anni pon chu hniak chon mu thu le monster emo ramsa ni thia hriat lo thu te poron soi ve wat mihring virus chikhat kayanga ti thu po hril chuta chuan mi soi pon aron nai to hle a karlova kongkhar churon ti dar vekin simu te churon melding chat mai aron pan ngal chata ani pon lo pan ve watin a windes third form chuan avai ngal pop ma se chu thil chuan ngatan ma lo ngai lo simu nen anin beile ngal chata pominga te po tlan che turin ati ma se chu monster chuan anni churon bitum a che ran mai ba ka ability nei ve tlata pominga te chu man teu thei kher mai simu pon ron pan watin a windes fourth form na lo vai le popa ma se chu monster chu atlo hle a chak tel bok nen simu leng le dor the aron pan chu lo sat le popa ma se ni lo ti hai rual ni lo ron rek kang vain pumingan lo kap zeu lo se chan a chengotang ma se ma kap tu puminga churan bitum le chata ani pon ral thuam alo buat sai zung simu pon na takin alo vai le ngek ma se ai nai na dong ve si amai puminga pon alo kap popa a chet klemin fum deuh ma se eng tin ma aom chuang lo simu poron thole watin
a windes phip form ngatin a ron vai le saka chu monster pot lu zoi nok thei chu mun chu san pon tum le wata ma se thi to angan ngai monster chuan puminga ron man lokin azen tlang ta thuai mai puminga pon hun tam tak anei lo ti hai lo chu monster lu chu tan turin simu ati wata ama chuan lo vuan bet sawin simu pon ron pan a technique chuan hual wata a release chia chu monster lu chu chum ta mok mai tuna technique man po hi windes tho 6-4 mani chuta chu monster atang pon token pakhat hi ron tla ta chuan order token ti alowin ziak alan dan chuan chu monster chu tuemoin tum nei ran in a ron tir ni om takani puminga pon chaw takin a fanu chu ron ban troka hlau su o ati sap mai simun ama enkol tu tur ko tumwat ma se lo pot ding chatin kaldu su atlai to aron tile sap thiero a hlau shan lo a fanu chuan nun nuam tak a mang lawang ti mol chu hlawani a chan chu chung kwa te nen a fanu chu in nei tur an ni tlata ama a om to don si lo chu wangin an ni chuan a fanu chu hre om takan siam a hlawani simu eroin u chung ko ho chuan thu tiama ding het tak mi an ni thu lo sei ve wata ma se puminga chuan an ni soi hre chiang lo ani ti na ngoi deta an chung ko ro hlu chu ron hlan chu chu mo pa te hlan tur thuam chamang hiani ba ka a fanu chu simu chuan lo veng him se du bokani simu pona ven him tur thu lo sei ve wata puminga po thlamuang takena chol ve thei ta ni ti chuan ngai le thalhel takena thlan chunga a fanu chu trap keu kewa simu pon a thiamang tokina lo hnem apa chuan anun na chan sak thu le a thei to pa ven him zel tur thu por hil sapa an chung ko ro hluero kol tlaka ai ngai lo lan kira tum chu jong jiu chuan apa du thu sam chu ti danglam adu lo thuron soi ve wata simun hlan kir lo tum le viau ma se pom du hau lo chu tiang ani ta ka chon simu pon ama mo huna ta na lo kol that sak tur thu a hril taringota eng tianga om zel nge tum ti po zot le wat jong jiu chuan u chung kwa te nen an lawin tiam to ang nge kaltang pui zel adu thu le apa soyanga an ni chung kwa an lo sual viau ani chuan an fapa chu nei lo mai po duani ti chuan simu pon u chung ko ho chen na mun thlenga thla tur thuron soi ve le wata prosperity city lam chuan pan karlova u chung ko ho chen na mun pon thleng the an get chu u chung ko ho hruai tu luber u tong post celestial mid stage a mek chuan ron hon an jong jiu mu chuan a bengal bor bora a chezia le athe soidan vela tang chuan misual tak chu ni lo mel an jong jiu chu ngai sak hle boka apa omna poron zot le an jong jiu pon lung chen sum ti hria takin an lo kalna lama pa cho boral thuina lo chang ve sapa simu chuan tran puilo ningat se ni polo thlen theilo tur thu po hril utong pon lo lainat ve hlein a thiamang tokin lo hnem simu po hriat nuang ati hle jin chung ko zinga mi ani le ni lo aron zot le simun ani thua lo chan ve ta ka chon aron fak luama ani pon chuan lam haute siam ve watin an ni cho kal san ngal jong jiu chuan a en zui wanga aswal mel waklo kan ti pa ero alo tum deuh muka aswal mel le si ang khop mai chumi zan chuan an kho chung golden dragon gang intivate chuan mi pakhat hena paisa hian lo dil me ka pek tur anei lo wanga an diriam ba ka sa thingrim chezet ei turin an ti tuma la in puita nge pontilo chu golden dragon ho tu pa ni om tak mai soi be bui gau kui an ti chun hlau deuh veka ani la chuin hro sale bulbulin a ma dingam anom le om lo aron tlang au pui waka an ngoi thap ma serin lo dewin keima ti ri a hrele chu pa po black fox gang fengli ani a ho tenen golden dragon ho chun ron challenge saka chu hmuna chon geng pani te chun khwai nuai ngal atir chuan anin hne tok hle a ma sian in fight zel nuwa black fox lam jok chun tu tap hiar mai ma se tran pui tu an nei ve tlat chu pa chu fierce feast tian soi simu khani
som pasari mo ron ti sapin an mazon trum thale ngal chumi te pon an lo be ngal chata ma se ne lo tak hian ni chuta an ron vai be le ol sam te nan ni po lo tuk thlungal veka an boss chau abang to chiang to ka dom chho sakin leilama an nek thale popa in fact azo chu ni ngal der anu chon black fox so chen na mun lama an phei ngal tia simun a ming le a mel thupa he mi te tran puina chan po poisa amamo wangani tuna body tempering zirmek chuan dam toy man to tak amamo nuala mitra anga ngai tran pui si in tiang hian in lo thina ni amba ka fengli chumi pakhat part 1 a chung kwale ama po that tupa kha chui tirani ani pon chupa chu chui vio ma se thala kopi bak chui chuan nei lo simu po kal le mai atum u ka ma se ral thuam pakhat ble danglam deuh cher sak turin ati chumi atana thirma mo po pe thlapa anin kalsan ngal komkar thim deuh laya chuan in thlak zungin alo chuak le chuat thin adom wanga part 1 a petrification disease kan ti ngan na khana sa zual sau to ni atuk alo ni chuan in cultivate na mun liufeng martial hall alo lang ta chuan a sort practice lai chuan kil thapa ani pon hne so taka vai zungin atopa a blade chu moi lu tukena khung le zeu thiam hian van ti take o an bor luya ti hi chuan an elpui ber fengcheng martial hall te chun hlau to eilo ma se simu chuan an zirlai thaber wangtian ho khamoin soi special bloodline anei ni lomi aloti pakhat chuan special bloodline poni se kai har thelo chuan atang kai vak hleinem hlausu aron ti vele simu hian special bloodline anei ve ti an threlo ani an miel te chun hnelo tura in hnial deuh chiamin an oki asang lek tia an master churon aw talau mai special bloodline emo line lo poni se kai wan academy luin duani chuan kan hola tia som zong in paltang phodangai ni aron ti ani hili kang hai post celestial thlenglim hlol ani baka chu holan master berani chuta simu churun ko rang le sapin simu local te body tempering leveling za na ngeyom arun tile sa he pa hi master ni khualo tak ani du mel azir lai te level po derlo ma se mi zia hian ve shima a thoveng em ringot mai ni simu pon mani loka level 11 a thlen ve chia thu lo hril ve wat chu chon li kang hai a thong hle a chan po kumrei lo te chunga chu tiang level a thlen thei wang ani chuta simu chu fak molin khoilam hola ma kum khat chung leka chu tiang level thleng thei anum lo thu poron soile ala du tok mai lo tournament lo tura poilaka base na kanai sang te mai ni o aron ti ma se simu churon na le thuta a oma dom tangoi ngoi mai a masterin a chana lo zo chuaneng mani lo alo ti ve maya ma se taksa blood and midirian an ti mai a chak tok lo wang ani thu chu hril le wata a bloodline wang zo ani ti ero a hril du haulo an master pon dam doili si lo pe vele ngal he hi enge ati huwa eng ni lo ve iron forging body tempering art ka zirti don chamale alo ti zuwa simun ma se hi chu chi do na mi alo ti de ka kha kan whole circuit at ani kho master 10 an zirlai thaber ber ti chon hlan thin ti hramai ro aron ti le simu pon lom tu soi bak soi tur nei talo ma se chung dam noi ho chu to ba ka chi sang tam bok ne ma se chung dam da ma se chung dam da simu pon lom tu soi bak soi tur nei talo ma se chung dam doi ho chu to ba ka chi sang tam bok ma se chung dam doi ho chu to ba ka chi sang tam bok ne simoril ru a boile le an master la chu nui huwa huain a to wang rengalom ka zirlai te hian chak bik ni
ilo thiam huna ke himin thei hilmia si o aron tile shama simu pon kalau hrerengang che master tive sapin an kalsan thei ta shama ni anin kalsan pon ni le chialo a master chuan ole kalro ati wang zo ka ni anu chuan simu chu in chunga amu dera adam doile tur tam lutuk le man to lutuk mol chuan aril ro ti buai le hle ma se naw ti to mayang anjin yu huan kha lo lang lol aniero feihong martial hall lama ain cultivate mek thung body tempering level 7 poni ve me kani chuta poisa chung chang bokani mo aron ti sapa simula chuan enge ka che na munai lo kalzia alo ti suk ka u che na muna ka kal thei lo ti na mi alo ti le khawa simu pon i masterin a hreleni chon hawi tuar le nge ang alo ti ma se yu huan chuan chu ngai poimo te chiam lo ama mo em poisa chu petrewa lo nar tum vio ma se yu huan chuan ma se ti ngai lo la top ro alo ti sak mak simu pon lo na ngarul tur thu lo soi ve wata anaw po ni se thlona lak ringot adu lawani hetianga yu huanin a uangai sak em na chan pon te lai khan simu hian anaw chu midang telaka a chan thei hle a pamun nu sang ni ma se pian pui unaw tak takangina enani ti chuan yu huan pon a uril runom nana poisa pek chu lo na ngarul arem ti thu lo soi ve sapa apung nen min rul ve kang che hriamo ti le kalsanarwal ma se kal hlaman lo tia anat na churon chuak le thutin in chunga tang chuana tla thlachor mai yu huan pon lo ngai ven watin an chen na mun lama a hruai phei wata simu po ni kho hrelowinom ma se ngai tu nai ro a har fim hle thung ama chu zong mel chetak huaite pan tiang hian huaite pan tiang a hian imu huaite pan tiang a hian imu ching thei ve ama chu zong mel chetak ba chẳng tu ba phê nar ping mcdonald's simu chuni kho hrelowinom ma se ngai tu nai ro a har fim hle thung aom na mun po sea of mind chung mun pakhatani chuta a thunun ni mi alawina taksa chuan malam hi pan chho zota tang chi ba chuan trum thale popin a force po na rem hle ti chuan worshipping the moon anti mangin chu app chuan simu taksa chi energy block tu zong chu ti bo tiala ma se ti bo vek man lo ti hria takin har chuak ta zok mai a jingjen pon a fanu chu lo khap watin simu na petrification disease aron chua thua soi hnuwa engtianga zingin nge aron chua thina zot wata simu pon ma aya zual jel thu chu lo soi ve watin a master dam doi chuan ati dam nge rin thu po hril jinjeng pon a chi energy diktaka luan tir chuan ana chu ti zi om tur thu alo hril le ngoi le detin kum ngami ni line tiang khani om to bok tiro aron ti le sapa simu pon chu engtianga hriange ni lo zot watin apa chuan a hrilani po ring hle ma se hril chialo simu kumngami ani lai khana pa chuan jin chung ko te hi pan san daya chumi tum chon tu na simu om danang chen om ve ni jin chung ko te hian an nat na dam doi wang tak chi spirit pil an ti chuan kol miawa simu te mangai lo wanga chua san ta alo ni mi alo an nat na dam the nan dam doi muzongina chua san zo ka ni ma se chu dam doi chu jin chung ko ho chuan chu tiang me pek an lo tum hau lo veidong lo kum tam tak chu dam doi lo chua tum pana thi ni thlengna lo chuak thei chuang lo ani ti chuan simu pon chu dam doi nei tuma be fe ni lo chuan nei thei ari nom lo yu huan ve thong chuan tournament lo om tura simu achakani chuan pek an tiam ani lo mi aron ti wata ma se nu chuan anjin chung kwa chu ma ang an ni to lo thuron soi ve watin simu ero bedong lo be zel turina ti sapa afanu chuan lom ri du viau ma se chu pui ngal heti lai hian golden dragon geng telama simu na sui subscribe te khan an boss ber hne na
fierce fish an ti pa chak zia tele an geng mai ni lo ama ne thei tu anum lo thun lo soi bul bula pakhat chuan yunau te pani pon be ron sewai khat neka an tlom karingani aron ti pakhat jok pon adik chia Mr. Wang nang pani ne karing lo aron ti che chu a feron chun popa min wangai nep om deuh ve ka thin ti rim hin chak hrim hrimami aron ti suk a mel le tong kama a thin rim tak tak lo ti po hriat mai ma se black fox so lam cho pan ta chata an ni pon fear fish wangan chakna chu lo lo mekin an hlim dar dar hle chuta an kong khar churon dar popa wang tian ho churon pen lut ta them mai pakhat phur fal deuh chuan aron bei ve ngota alo tlo leng lop chuta an pan le sup supa engte vak an vani bik chuang lo fengli po lo win ring hlein tungei ni alo ti thop sapa wang tian ho chuan a hming le body tempering level 11 ve tho ani thu churon soi ve sakin fengli a thian pa lo tan phei chu lo the len lop nuwa ama porn panding chata reipon in fight man lo tia fengli atlom ngal der mai wang tian chuan ngai nep takaron tong khum salin fierce fish an ti pa chu khonge om azot wata darkar ni aliam ma nge a nen ron thlen turin ati fengli roin a thu chu zom atum lo bur ama se chan a chiat tak ema chona thian pa chuan fierce fish chu ko thei thu alo soi ve dek mai paper pakhata thu hi ziak zung zungin chu lekha baga chan le nuwa simu lam cho panding tangar ngara part 3 lo chua le ma zong ti hian alo thlok char char don ani